So guys narababwiye ngo iyi mihanda papa tuba dukwiye kwikatisa muri ino mihanda ngo tubanze tumenye ukuntu byestaye. So guys reka nze twirebere rero ku bijyanye n'uwo twakita Maria wigize kubaho umuntu wafashije The Ben mu mwaka 2009 papa wanjye cyakoze. So akari ku mutima rero wa Niragire Maria France wigeze kuba manager wa The Ben. Niragire rero Maria France uri mu bambere bakoranye na The Ben, akaba ari nawe rero wamufashije gukora album ye ya mbere Amahirwe ya nyuma yamurikiye muri Petit Stade mu 2009. Yavuze yuko aterwa ishema nuko abona uyu muhanzi ahageze muri iyi minsi. Ibi Niragire Maria France yabigarutseho mu kiganiro n'Igihe, ubwo yari mu kiganiro n'Igihe ubwo yafatanyije n'uwo twakita Muyoboke Alex manager w'ibihe byose bagaruka ku iterambere ry'imyidagaduro mu Rwanda muri rusange. So no kuvuga ngo rero abajijwe kuri The Ben bakoranye mu myaka 2009 kugeza ubwo uyu muhanzi yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka 2010, Niragire Maria France yavuze yuko aterwa ishema n'uyu muhanzi. Ati Niragire Maria France nawe ni nawe rero wari wateguye igitaramo cya The Ben yakoreye muri Petit Stade mu 2009 ubwo yamurikaga album ye ya mbere Amahirwe ya nyuma, ari nayo yonyine uyu muhanzi afite kugeza kano kanya. Nago nabura kubivuga iki gitaramo rero cyaje gufungwa kubera umuvuduko w'abantu wari mwinshi kuri Petit Stade, cyane ko abantu bari hanze ya Petit Stade, abantu bari hanze yayo barutaga cyane abari binjiye muri gihe. So guys no kuvuga ngo rero uwo twakita Muyoboke Alex niwe navuga yuko we ubwo bari muri icyo kiganiro yavuze yuko yabonyeho The Ben imbere y'imyaka ya 2009. Ati The Ben twamenye imyaka 2 kuva mu 2009, ni imyaka 2 imbere yaho ni imyaka 2 nyuma yaho, kimwe muri ibyo ubwo ni nka 2011. Yes, ati nyuma ya 2009 akorana na Maria France. Imana rero iguhe umugisha kuko kiriya gitaramo cyatumye abantu bahumuka amaso, abantu bari hanze barutaga abari muri Petit Stade indani. Niragire rero wakoranye na The Ben muri iyo myaka yavuze yuko yishimira kubona uyu muhanzi uko ahagaze muri iyi myaka kugeza ubu ngubu. Yagize ati njyewe biranezeza, hanyuma ngashima Imana kubona umuhanzi utangira hanyuma ukabona ahantu ageze atarigeze asubira inyuma, ahubwo ahari indi ntambwe yateye cyangwa se agenda natera. Biramushimisha cyane nk'umuntu wifuje gufasha kugira ngo atere imbere, ukabona ko ibyo yakoze bitigeze bipfa ubusa ahubwo byatanze umusaruro. Niragire rero Maria France ni umwe mu bagore bafite izina rikomeye cyane mu myidagaduro. Uretse gukina sinema yanabaye icyamamare, akaba sinema wundi niyo yamugize icyamamare. Ubu ngubu rero akaba na nyiri televiziyo yitwa Genesis TV iherutse no gutorwa kuyobora inama y'igihugu y'abahanzi. Urumva yuko ni ibintu by'agaciro cyane. Uyu mumeri twigeze kumugarukaho mu kiganiro dushobora kuba twaranyujije ku Nongo TV. Yes, ariko ntago nari nzi yuko uyu mumama ari we wabaye manager wa mbere wa Mugisha Benjamin uri kwitegura kujya Washington DC mu gitaramo aho azajyana n'uwo twakita Region from Rwanda. Ngo ni igitaramo kigiye kuzabera i Washington DC, kizaba kirimo n'abahanzi b'ibyamamare muri Afrika nk'uwo twakita Diamond Platnumz n'undi twakita
hazaba Inas B, hazaba harimo abahanzi benshi n'andi ndetse n'abandi benshi.